Bagi ditang. Bagi duit. Gue lagi kusut. Gue bayar kontrakan ini. Ini doang lu getol lu, bagi duit kagak lu, penyet lu. Lu gue bayar kita di perut malu lu. Nyesel gue bikin anak kayak lu. Yang dasar anak monyet. Yang hubungannya bagus banget ini. Iya ini kok sama. Udah enak dipakai, nyaman dipakai, bahannya bagus, harganya terjangkau, cocok untuk dipakai wanita zaman now. Oh, ini gimana kamu? Ini belinya di Alvara by Amir Fidi. Mantap. Mana tadi digebugin, jadi dah. Dan duit. Hah, sama mama kali ya? Jadi. Waalaikumsalam. Ada apa Tom? Ini rajin banget anak kamu itu. Iya, anak mama rajin banget pinter. Nah, ujung enak. Oh, pelik. Kalau gue nggak megang duit, sekarang minta duit berapa lu? Cuma tadi aja gua digebugin. Udah amat mantep itu lagi lu jajan mulu. Pelit. Nah, siapa sih lu? Siapa yang bikin ciri? Lu goblok. Launch attack! First blood, double kill, triple kill, mega kill! Maniac! Ada yang main ML tuh. Lawan ah. Shut down! Si botak nih ngapon nih. Nanti lu ketemu gue bejek-bejek pala lu, gue jadi pempel. Legendary! Sabar, weh. Kan mati. Lama. Oh, banget. Serang aja ribet banget. Buat mati kan gua. Oh, lu enggak usah main lu. Ada yang main Mobile Legends tuh. Gangguin ah. Gue kenapa itu satu tuh? Siapa? Aduh, mama lu kali Beki main bocentong. Sampai bocentong tau? Itu serang lagi cepetan. Launch attack! Sabar. Mampus ya, kotak lagi ah. Sabar juga dikit pengen menang kan. Kotak lagi ah. Saya itu bocet tuh. Nah, ini kalau ketemu gue Jadi gue lagi ngapain ini? Udah makan apa belum dia ya? Wah, kangen banget lagi sama dia ini. Wah. Kesialan lu, kampret lu. Kualat buka dagluk, emang lu dasar lu, pak botak. Bodoh amat. Agak ada duit, minyak jus doang, udah pengen habis lagi. Ya, nyambungan. Apa mau seneng nih? Si kancil nyolong doang. Walaupun kecil, ceweknya 13. Si Caca kena beli. Ngajak kambing. Tukang pahat beli skuter. Tuh nggak lihat gue ganteng. Mobil mewah punya si Jaya. Cakep. Ah, masa gue nggak percaya? Ngaji nasir. Cakep. Mata gue si pinter naksir.